Pamiarsa kahanan ring kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Denpasar, kakosekin penonton ritat kala Sanggar Suara Kanti, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, masalah Pinaka Duta Kabupaten Gianyar ring utsawa utawi parade angklung kebiar khas sejroning pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus. Sesolan kedulurin antuk tabu sekar harum saking Banjarsi dan Gianyar antuk ketiga struktur musikal inggi punika pemungkah, pengawak, miwa pengencet. Antuk ciri khas musikalitas Banjarsi dan sani unik taler tabu puniki nganggen instrumen tawa-tawa anggen nentuang tempo. Tios ngandelang kewagedan para penabuh. Sesolan raris kelanturang antuk tari kreasi Nawuratna, boleh inspirasi saking Permata Agung sani mesimpen ring puri Agung Gianyar, sangewarni inucap raus saking Permata Nawuratna, nyinayang kekuatan mistis para dewa, nilai kesucian, Duta Kabupaten Gianyar, raris ngelantur nyolang tabu kreasi Prana Dama, tur kesinep oleh Sanggar Suara Kanti antuk sesolan tari kreasi Solapati. Konsep pati, ulah pati, miwa salapati sejeroning keuripan. Talar dados pengiling indik semertin kepatian. Sesolan inucap kesangre dat becek oleh penonton. Koordinator tari, Agung Giri, merasa bangga. Sida mesola tur ngibur majeng para penonton ring pesta kesenian Bali inucap. Ngelintangin sesolan punika, pai ketandani ngabtiang yuanani sayan ngelimbak neresnain sang lestariang kesenian Bali, pemekasnya nih seni tari, miwa angkung klasik, mangda tetamian budaya leluhur, setata hidup tur ngelimbak ring tengain keramane. Ini generasi muda tergelitik minatnya untuk mempelajari atau meneruskan, mewarisi angklung. Nah, bukan hanya angklung kebiar ya, tapi angklung klasik. Sehingga pakem klasik kita di Bali itu tidak hilang. Yana, Miwa Edi, Bali TV.